Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kanjingalang balakhot ka Khasi Students Union Laban Circle yaki pratli ki Dorbar ki badan hak Thaiñ Laban Shnong hak Sautrik unai luar araja absen kila shim yakarai ban Shah yanu ru ban ai wai yeng yaki brio ki bamdei naga brio nyautrap hapo ki pratli ki Dorbar Shnong hak jingalang lai shim mentari ki rangba Shnong sketri Shnong bat ki executive member jang Dorbar Shnong madan bar Laban Dorbar Shnong Laban, Dorbar Shnong Lausotun, Dorbar Shnong Apo Lumparing, Dorbar Shnong Luwa Lumparing, Dorbar Shnong KOR, Dorbar Shnong Kinjat Football, bat Dorbar Shnong Lum Shatsngi, ringkat ke Jingdan Lang Jogi Pulit, ke Laban Police Station, bat ke Relbong Beat House. Karai hagani ke Jialang ke Belalong Karbi House Laban, layakran halor ke Jingbu Hai Shnong ki Petwear, hapo ki Shnong ki Thao, bat ki La Jingada Balaban Shim, nakiliang Jongi Dorbar Shnong. Hau kerwa balapa syakila petai kubur ke KSU kala pentip bagi negarai kan kentup ru yaki baterai bagi basyong basa apo ki gas house bat ki dukan beper bat kumjuru yaki nong bela bal Jylla ki bawan tray bat sa ha ki cakatray jongki ki tray yang tray dukan tray gas house ki kontraktor ki dei ban bu thik yaki adong Shnong halor kani ke benta balada don kinu ki tray yang ki bapun khanya kani on pinchitom yaki kat kum karai jong ka Dorbar bat lada don kam ka Shnong kalaru ban pentip sya KSU ne sya katrat pulit ban le ya ka don kam la ban rap ukrwa ka seng kala kunturu bagi Dorbar Shnong ki ban pentip ya kini garai sya ki paj ba ling ba ki kor jing sawa ha ka ju ka por ka seng kala kuntu ki bor penya Shnong la dalap ya ginu ki basa be an hapo ka Shnong kin shim ya ka sinjam ban penmi ya kum gini ki breu balada don kam ka Shnong kalaru ban pentip sya ka KSU ne ka tanat pulit ban le ya ka don kam